Hagasin Beningkong, Myntri Khna Union Minister of State ke Sorkar India, Dr. Raj Bhushan Choudhary, khmih ek scheme Jal Jeevan mission jang ke Sorkar India haka arpo tarik Nailar, ulapoi hamau kerwat ban jngoh bat jurep iki kattu kat ni kishnong bala pentri ya ke ni ke scheme JJM ha Southwest Khasi Hills District. Haka ni ke sngi Raj Bhushan ulalech shakashnong pot tingko, pot tangjem, pinding spar, Miyawaki project, bat hamauten, ulapet ya ke top jong ke Greater Maukerwat Water Supply Scheme bat hakiwi ke Jaka. Lasenran yu Dr. Raj Bhushan deki officer na ke district. Hadin ke jingjurip la pelong ya ke jingelang rengkat u Deputy Commissioner ba bi maulong bat ki officer na tnad baper ki badan ha ke district ki belai ki kai pot halor ke jing pentri kami ki scheme ha ke district ba ke Meghalaya kalayo na ke jing beit pisa ke Sorkar India. Haba kren kila pathai Khubor Dr. Raj Bhushan Choudhary ulapen pau ya kejingwan yuk kejat kejong hamau kerwat kalong kum shibenta ban jngoh kam pynroi neki scheme bala air ke Sorkar India habarok ke Jylla bat ban UI dala kejong ki khmat ya kejing pentri kam ya kini scheme pynroi pat ba. Haga juk kapor ula ongru ban UI bat ban yanujor ya kejing pentri kam na kawai ke district syakawai pat bat ban penkendet ban riu ya ki ban pendep ya ki scheme pat ba. Haga por babiak. Time of launching the project, only 0.7% households are equipped with tap water, supplied with tap water. But at present, more than 80%, I think 84% households are tap water provided किया गया. तो JJM में मेघालय ने बहुत अच्छा काम किया है. लेकिन प्रयास है कि जो कहीं से शिकायत मिले ऐसे हम लोग फिजिकली बहुत जगह वेरीफाई किया है तो लोग सेटिस्फाइड थे और वहाँ पर पानी आ रहा था. हमने घर में जाकर खुद टैप को चेक किया तो कुछ जगह जहाँ से शिकायत मिली थी वहाँ भी फिर हम देखेंगे अगले विजिट में. अभी जहाँ पर हम गए थे साउथ वेस्ट खासी हिल्स में गए थे वहाँ पर बहुत सारे विलेजर्स के घर में जाकर फिजिकली हमने देखा वहाँ टैप का पानी आ रहा है. इनफैक्ट गारो हिल्स में ऐसा बहुत सारे जगह